Var bolun. Aka sizde çaç. Meni qara. Men usanız. Çaç çok bolsa da baş bardasa da durabı. Жақсы ойланған, ақылды адамдың çaçı çok ekan. Ақылы жоқ, işlemеген адамдардың çaçында biz Бұл адам çaçı öğret bak. Var mı дағы çaçı жоқ адамдар? Жекте өчүк ішке. Әкемдер жаныма келдіде зал жарық бола түшті. Себеп жарық дейіп, қайта чачырап нұр беріп. Әке бар болың. Қанша жыл болды үйленгеніңізге? Beni Babil Göktü bilek. Berde men 4 yaştım. Emger stajım 48 yıl. Angisli muğayim. Bütün okçularım oturar. Köpsülüğün, arak içmeyin. Tansa! Çaştım düşkünü. Baştım bışkamı. Çaştım ağam. Güldüş ki. Oynuş ki. Okey olsun. Thank you very much. Kurban razı olsun. Keçe biz keldim Oğanbek oşat aytты da men oşondan oğup kalgam. Var bolunuz. Çaçı жоқ. Başı жоқ demedim жаман көрбөгүлөр. Çaçı жоқ adamlara bir kol çağıp koyыңыздар. Bular toydun en orijinalды konoktары. Çaç kim aytkan? Lenin aytkan. Oku, dava oku. Dökme, dava oku. Taza jaz, akıllı bol. Atka takakka. Atinay, apeke. Isıtlanırdan jap. Aynen öyle. Emin ben kettim padarkan alalım. Kol çağıp koyыңыздар. Elinizden kutlu olsun. Başı жоқтар, çaçı жоқ. Kol çağılır. Қараңыздар, жақсы инсан жайдары болады екен. Жақсы инсан күледі екен. Себеп дегенде тойға әртүрлі адамдар келеді. Екі адам келеді, біреуі сынап келеді, біреуі сыйлап келеді. Сыйлап келген инсандарға бір қол шағып қойыңыздар. Бар болыңыздар ағайлар. Рахмат.